Hayi, mina ibizo nguChristopher Mguni. Silapha eDambashowe. Sisedambashowe lapha nje sihlutshwa isimo sendlala izulu lingananga nje lo nyaka. Kunzima lapha ezifuyweni nasebantwini. Amanzi awasekho. Ukuthi ngabe siyathola nje uncedo ukuthi sibhorele izikotsho isibhorane. Ngoba amanzi kakhulu yiwo vele ebantwini nasezifuyweni asebenza kakhulu. Ibiganga lilwayo nje limhlophe, akulalutho, akulatshani. Manje ungaswelakala namanzi futhi labantu ukudla abala indlala yodwa. And akula misebenzi emakhaya lapho ukuthi singathi siphephela ngaphi. Isimo sibi kakhulu sibi. Angazi ukuthi nje nxa singathola usizo sibili ngoba khathesi kwenziwa lamakliniki afuna abantu labo balambile. Silungisa lemigwaqo sihamba sivala indonga emakhaya. Lazo ezinye kuthiwa zinhle ezasincedisa kokunye kodwa asikalutholi uncedo lwakhona. So lokho hayi sizama kodwa hayi kunzima sibi. Kubi kakhulu lo nyaka. Ukudla lokho okuholiswayo liyakuthola na? Hayi, thina abanye sikakuthole. Bakhona ababhalisa kwezinye inhlelo ezithize ezitshiyeneyo, abanye bayathola. Thina kade oyethu uhlelo alukwasinika ukudla. Kodwa sasizamile kuthiwa sisebenza imisebenzi le emshandelelo yokuvala izindlela. Uzathi ngokuhamba kwesikhathi sebesenza ukuthi basitholise ukudla lokho.